19 May 2025 lai sang thau mo khan simning 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 hinan le note hing han pa asyang thau bangin note zong nagam tat na zo sia wa asyang thawin azya pen note asyang thawin ke ka asyang thaw hi chi akigel hi Peter in again bangin note asyang thaw nagam tat na zo sia asyang thaw ja e Christian ta te pathian ging ta te pen asyang thaw na poi mo hi ta salam hian hagaulam azong siang thaw na hi apoi mo pen hi azia pen siang thaw na hin khoi ni pathian siang thaw mu the hi na ta sa anita na ta sa le na lunggel na ngai tu na asyang thaw zo lo le hi a hing jing pasian siang thaw mu the lo din hi to mi zia in Christian kat nei na tu jing kal hona siang thaw na hin khoi apoi mo hi na ta sa na hagaulam hi zong le tu ni hona hi Christian hin khwa hi siang thaw na hi apoi mo pen hi chi tamilai siang thaw apani ki mu to je in sim tu zo se le ngai kha tu zo se na ku nganom thu tungin hunza nom le